Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kandi akomeye mu karere ka Musanze. Musanze umwe muri ba basaza batatu bavukana bamenyekanye kubera gusetsa ndetse no guseka cyane yapfuye. Yego kuko birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu, ariko bya byiza ukanze subscribe ukamanuka gato gakana no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru utuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Ikaze umusaza Rudakubana Apollo uri muri batatu bo mu karere ka Musanze bavukana bamenyekanye kubera ubumuga bw'ubugufi yitabye Imana. Inkuru y'urupfu rwa Paul wari wa kabiri muri bo yakurikiraga uwitwa Andrea akanakurikirwa na Peter. Rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Amakuru Eagle Stamina TV yamenye nuko Rudakubana yazize urupfu rutunguranye, akaba yaguye iwabo mu rugo aho uko ari batatu babanaga mu mujyi wa Musanze. Paul n'abavandimwe be babiri bamenyekanye cyane mu biganiro bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga ziganjemo urwa YouTube kubera gusetsa, gusa bigahirana cyane n'ukuntu bareshya kubera ubumuga bw'ubugufi bavukanye. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya. Abahagarariye imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahamagaje imyigaragambyo yo gusaba leta n'imiryango mpuzamahanga gufasha gukemura ikibazo cy'intambara imaze kuhayogoza. Twaje gusaba ibihugu ngo by'Ubwongereza cyangwa Ubufaransa kubereza memuko ngo tubamenyeshe ko ibyose bibabazaga amahanga bibaza abakongomani kubona ibyose biba ayo mahanga avana ibihugu bikomeye bigahora. Uyu ni umwe mu bitabiriye imyigaragambyo yabaye kuri uyu wa kane. Inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi muri Kongo ziratangaza ko zitemera ibisabwa n'abakuru b'ibihugu bahuriye muri Angola basaba uwo mutwe guhagarika imirwano bagasubira mu birindiro bahozemo. Ubushinwa COVID-19 yongeye kwiyongera buri munsi kurushaho, niko na gahunda ya guma mu rugo ikwirakwira ku buryo biteye impungenge abashoramari. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu uyu munsi yateranye byihutirwa kugira ngo irebe niba yakoresha anketi zo mu rwego rwo hejuru muri Irani. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu Bushinwa COVID-19 yongeye kwiyongera buri munsi kurushaho, niko na gahunda ya guma mu rugo ikwirakwira ku buryo biteye impungenge abashoramari. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamilindi. Minisiteri y'ubuzima y'Ubushinwa yatangaje ko mu masaha 24 ashize abanduye bagera ku 31,444. Niwo mubare wa mbere na mbere munini w'umunsi umwe kuva icyorezo kivutse bwa mbere na mbere mu mujyi wa Wuhan mu mpera z'umwaka wa 2019.